Thinkatho na chine mutegere mbirigirano ithiritwe na tukwinthongi bwega no tubakona kanya kugwatanira na unikire weru weekend mitagwa ntinyari kijonjani za maja tukupanganiritio tukubona arua kirinte tocheto Akari na muthura kwithia kambi ya borithi bagichwana na muthuganirwa uragani Mubunge John Paul Mwirigi kugaga akaria Minister Eric Muga akiendekithia atigwa Rito Ngugi yawe. Munini Rice na njuri yawe gukinya nterechie kamba kugeria kutheria rieto ria thirikari ya Kenya Kwanza. Biashara bamira kumagichani ne kuobati kwenda kairi siasa pakuringa siasa na kamera. Kugwatio geni okairi Maureen Kiremi mwonaniria wa mathithio tukubwa narua na muthuro jo munene hakariba ntura ya mwiriene ni baithite kambi ya borithi ya KK Tamba bagichwanaga na muthuganirwa wa urugani ura ukumenyekana ta Kaiga Kiambati kuririkana muthuganirwa aramutangire mututugi na nyumene aikinya kambi neu na regerera mabisa bagutangira kariba ubaria bokari na muthuro riremete nyumene akari bau ni baithite burukambi ya borithi na usieso wa kambi alare amwana bu na ugiete muthuganirwa ari kambine yao na arakwirigira kurugurirwa nzitango munini wa chibu wa Nkanda Gerard Kaberia nekirita kirore karikarire ra muthuganirwa gwikinya kiri borithi ari kumutanga mututugi. Nicholas Chabare na report ija. Ndaibirishaje tuko kiawasia muma Roger Rugirinda ya kuona nimbi bia tumasira tulinyo kudanyamba ndombienda timegamba gambe polisi na kaumo kandeto ino chonthira toma risasi iringwa otugo na kinya akambe ebethua around the inyasio otugo kure mutureire kambine ya KK Tama uitwa Kaiga Kiambati adekweya na adekutenda kitendo amutanga muntu umwe na baradi mwiriene kanti tukumenya ya rendelele no gotorere tumenya bibarire kwina propaganda kwibagua ni bakando barire lakini yau tutumbo confirm aja tutali na the suspect wengu andu mangata iya lisema na muthuro ogwa mwingi na ukomenya ate muntu murume ojo akuraga muthaka ojo irio barathingatanire eno mwanka kambeni ya KK Tama bakienda kumugwata bamubethia ariko ya kambeni eko dene na woro andu bakuma mwiriene ibareyere bamuthingatete bakienda kumuoya bamwethia kumau nio thinereyere askari ba KK Tama AP camp ba njira kulinga risasi yao kaenda bomba kwenga mobu hiyo ingire sana umau ingwetegia AP kana police gene Tama ni reinforcement na bomba kulita suspect na beta noe la police station bade kutia kambe ere yongwa nero ando ba mwiriene para manenjire around the inyanya jo tuko baadhi nyumba sia askari bau wale walikuwa hapa ni kama ni watu wengi sana zaidi ya watu 500 na uwezi ukasema ni mtu mmoja na uwezi kutaja jina la mtu. Sasa mimi naona vizuri ni serikali wazukue hatua, kama kuna yule ambaye anajulikana ashukuliwa hatua ile inafaa. Askari bau baadhi uitevia otherwise okuona ukusengia u bau kumagenda bona nonto kandrumu tethie tunyumba ya askari bele kopuro na mutembei na obishikanga kashibwa ogwende akari bantere ino wa mwana munini wa chibo wantere echankanda bakimenagire kareka are gutwikana kambino ne abethirwe kwarira are utethio bonene manto ni megio kari antere ino ketha kambi ka itha chua kutebua no ntoku
lakini kuhatarisha watu kwenda tena security umheshimiwa anaingilia kati atuteithie tu atokere kambi na ketha na askari bakomea baba usika no bawato bare asara tono ntokambi atachangite ukinya ketha na ara makosa muntu wonde ta kambine kuma kosa sana kwa kuithia kambi eto no nto tuketha tutena security ntureterira kambi si andui. Askari akiwa pande hii si ati ni andui kwetu. Askari ni usalama kwetu na askari ndiye anatusaidia. Askari anakamata wale wanaua, anakamata waizi, anakamata wale ambapo ni wahalifu. Na sasa kama tumesoma kambi, wahalifu wao wakija tutawafanya nini? Na nyinyi mmesoma. Sasa hao watu wabaya wakuje, mtakimbilia wapi? Kwa sababu tunakimbilia kwa usalama kwa serikali. Tumeharibu hiyo serikali. Sasa itakuwa tutakimbilia wapi tena? Bantu ama mno weta kuithia kambi ni yo ndo kambi eto yogi na mbao ni non living things utomba kwa dia na mbao na renge mtu akethwe na thina bulita weta kwa police kenda ko omba kuona utethio na police ngwe ya police tete batena makosa mtu akethora ne tete police yorwanete we ya police no provide security and both for the victim no ronge na ronge ora mutagirwe kwa kitendo wiki thogu sana na mandu aitu kwenda ya komeso kabisa kumantora keketa Gembe North Petan Class Chabare Kuroba kanje Njeri Ncheke kuma gicigo mbunge Keimenti North ni baritete mukana jo murito kiri barabo tumira rieto rya kanje kwiguna bobare antu kiumbe na kiri mantu jo rongo ni borotete mtu umwe kiumbe na rieto akinywa ureba kugana gutambia nguto ate murangiri urani umo watongeria bakanje je na yire kigina kya mungana jo milioni 70 na ijire ni borite kinywa kethira ari no koje bakungana kiri untu bobo ari babati kuringa ripoti kirendo angichia kithirikari ta rwangi rwa kurwa na ungumanya bamwete bimya biere bya kurombore keri kumane na miareje bakiugate yauma muthuru murioki na chikinya Baba Nandi ni akoroba Njeri Ncheke guma North Imenti baraba chimiritie na muroto jao ni korotera Solomon Kenywa baraba kuga Nandi na bekiritie ndoni nyuma ko thwa kiumira na kore manto jorongo jege Njeri ibuye Kenywa arali chibo te ote anya chibo te ja Njeri ne kuma Njeri ona ndi muntu ko ngocha wita anto atonyera no aromba kire akoroba Njeri North Imenti no bari batatu no enka kauma ageta nyomba cia tigania nara akauga nwe mukuru wa Njeri ni mweche kezanje wa North Imenti wa Njeri ya National Council of Elders na batoto yakoro ba Njeri Ncheke bo kuona atokwenda kuuga narua tukunoga ikuthikira mukuru umwe wale chief aritaya pengine Kenya ngona nza ibangite bwega airitaya nande akuona ate kuona akunyirira au gatonya kabithie Njeri yewe wengwa yawe binafsi aichwere byakura na byakunywa na ru atovori atora akiri twathora twa turenda kuma na kanara Njeri ya North Imenti kenda ona ibaliko baweta wa Njeri nondo tuzakuthugania na ije Njeri ibaliko kuringana bo baruga Solomon Kenywa na ugite ati Josephat Marangiri na yite milioni 70 na igiri cha kuroba Njeri onto baraba ko bakirigana bu manto ya mbesa o karokugaga Murangiri kwe mbesa inacio milioni 72 Bwana Kenywa retired chief tiga kwa area Meru no kyaira na yaumete North Imenti no gwateria North Imenti ugati ogateria nturere umete nontu
mbeca itinenkanairwo Jamwanki ubwirite kwithirwo kiuga ciumira ki thirikari department eje cietete kuthithia weto kauga mbeca itaitire ngugira cietete guita na atokomura umunarua tumwira batwe tuyakoroba no thiment tutikwenda twakaruko kairi akenda kwa mukuru onjuri eto enda giteitwa kona ito twathurire atongeria bano thimenti bwana Murangeri na bwana Mbaya bae secretary general Kitumi Nandi bagomoria wakaja kwithore no kuji aburi gutakinyomba ja kithiga jo chonkoni kuringa riboti ije Nandi ukethera bwana Kinyua wino shairi kana otino shairi kwa mbeche ugite nunenkerete Murangeri million 72 thirikari ina systems including anti-corruption unit wita kebo wandikithia statement kenda thirikari iwambiria guchwa mbeche ucia thirikari kana cia muntu cieterana nono ndebo Nandi bakiwa bo bakumwebereria mukuru njuri aba mwantu kwa 14 kwithwa kiromborekeri na muna gwita baini 30 kethira tiu baketha bemike kithirine Kimiru batwe twe nyomba cionthe cia Northiment twina conference na bwana Murangeri na bwana Mbaya bari atongeria betu Nandi bwana Kinyua ukethero mukuru njuri nuije mukuru njuri ukarea kuonaniria to prove mando yo kuuga nuije ora tuthithagia na punishment irereo na mboa nugite mando jau itokwenda 30 kuma kigwe na tuli kwa bimya biere warega kureta 30 yeu twawiga kithirine na nuije consequences cia gwita kithirine na ndi igwoka ithuranira ombe kuromborekeri kaneje agwithindo mantojo ndaugote muntu mutumite mbwakara mutunguki ati wokwie atukwenda bwinde miru menye Kinyua utu mutumite kuma Northiment Muthuri Murioki weru weekend mutiri wa Kangangi Mubunge wa gicigo mbunge kia Igembe South John Paul Mwirigi na ugite we akaigika minister wa Rogerek Mugaa mwanka muthia akiarie Mwirigi ugite kuri antu bakurwa na Mugaa bakienda akinyari twagitine kiu indi watejukia mwerekera jojo indi agakaria minister oju akimuria gwita na mbere kurita ngugi yawe ate kurigirwa ni muntu kana gintu kiri kwa riteza kiri mambura za muchemanio ja o mwaka ndene skuru yetu secondary arakinya atari tari to kwirutaniria kithomone kiao na kugia na mitugo emega Akiaria kire mucemanio na arimu aritwa na aciari basukuru yetu Mindi secondary mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi na witaeta na mbere gwata waziri wa Roi engineer Eric Mureithi Mugambaru akimeneria baraba kumweketha na kubauria niba moe meruki aritire Kenya ngui Igembe South itotharimikite twina waziri wa Roi kijana wa miaka 32 wanaweza sifiwe Mheshimiwa engineer Eric Mugaa Engineer Eric Mugaa imwana munini miaka 30 nele renew na kwa antu banjire thayo kwetha bakinuna bakiwa sijui Meru County sijui etera makwetha kiona waziri ngachia engineer Eric Mugaa kwethera te waziri ukumba kwetha akiwakilisha Meru County bwana Yesu asifiwe ndene national na araura Namumbe kwetha nkibwera no mukatombe kwetha tukirungama na wanu bawaona no mukatombe kwetha tukirungama na this young man Eric Mugaa ni engineer ukumba kwetha akitangwe na muntu ukumba kwetha akidwani bubuya na muntu ukumenya position ya Meru County kimanto aroe arere
na plan ekumba kwithira enkwamura Meru County ke mantwaro we so kwa atweka kwekanya kange ka kuoneka nunge muntu ombe kwithira akurirwa kange kumanja lakini tekanya karwatu ina kondene ya Meru County ka waziri kutweka kwina antu bomba kwithira bakiwa kanya ka kombe kwithira gakiuma ku kwa makosa muno kwithira young person ne waziri dene ya thirikari ya Kenya kwa makosa tukwera bombera kwithira bwandurire ndina miaka 23 antu baba inge bateiche kwethira ndamba kwithira ngentira wananchi bako ngwe yora mumbete kwithira ngebuthithirio no muka our young generation inya baba omba kwithira bakiewa itejo dairo omba kwithira bakiewa kanya ndene thirikari omba kwithira baketo deliver ngwe na mumbe kwithira nkira engineer Eric Mugabe akathigiria mantu yantu njana arora amenye waziri iwe the senior most in the Meru County atutongorete ndene ya ministry ambe kwithira akirtangwe ateno bwa inya bumwe na chiari nkaburomba tafadhali to hatile mwana omwe twinwe ndene ya thirikari ana bao bethoma bakimenya ruiruo inya bo benda kwithira bakiondi those big positions nengo meane tomi mheshimiwa Eric Mugabe akoro no tupo kwithira membe atena ngondi father family ra umite te kumenyekana. John Paul urakinya ururite murandi yo waki bwa laboratory school ye na kinya kweyane yewa kire arito baraba bwithete boya yake erione na urite arito ciume kithomone na kinya aciari na boku imberie kithomo na kuyuriria na bama ubatu ya babatire nikenda bathoma boya na bona mpumi mbea. Ni vyema na wewe mwanafunzi uweze kuyazingatia mawaidha ya mwalimu na mafunzo yake vile ambavyo anakufunza uweze kuzingatia yale na utaweza kubadilisha maisha yako. Bure achiari baubwe kokelokira kwate lana ba ano betu bakamba kwithira bekeloka boya na ndipo iro tekindu kingi muchiari umba kwithokia mwana kekelokite kithomo. Nkiripotera weru weekend kumembe betawa Marion Karugi wa Kenywa. Kongina kumunini Rais Professor Kithure Kindiki na mutongero wa baraba ingi mbunge nene Kimani Ichung'wah ni batongerete akiama barutererwa thirikari kiri kumenyerera Rigathi Gachagua na achore bawe kumania na miario yawe bakiuga kire bakuthithia ni kugaukania Kenya bakere bari interechie kamba tongere bandi bonekete kutharikira buka Gachagua na baraba angi bakumenyerera thirikari bakiuga batikwendera Kenya boega kinya buriko Kindiki na ajukite kanyagaka kure kinyanzu kimbe batige gutewa ni atongere barabari na mantu jao kiumbe bakwenda kuingia. Anthony Kathenya na ripoti ije. Na utitisha ya sisi na tamu, sijui tamu gapi, nani ataserve tamu gapi. So what? It's not important how long somebody serves. What is important is what someone does when they are in office. Kweli si kweli jameni? Neguo kana teguo? Are you sure? Kana nikukenga mukukenga? Are you sure? Kenya will develop. Every county, every constituency, every ward will develop. Na wale watu wanafanya mikutano ya bure, they are wasting time. Maneno ya campaign, filimbi ikipigwa, wataona vumbi. Sisi tu yani mimi nimekuwa interior minister, nimepigana na Al-Shabaab. Nilikuwa hata navaa uniform ya vita. Watu kidogo hapa wanatembea hapa wanaongea sijui nini, wachochezi, watu kabila. Wataweza mimi kweli? Tukiwa na Rais William Ruto, watawezana na sisi? Oh my friend, nani watu hawajasimamia kitu yoyote. They have never supervised anything. Hawajaangalia barabara kama hii mpaka ijengwe ikamilike. Hawajasimamia hata shule. Wametoka tu huko wamepewa viti. Alafu sasa wanatu lecture hapa. Wenda ukalecture kwako nyumbani. Yeah. Na sisi sio watu wa kutishwa ama usione tuko wapole. Hawasitutishe, sisi sio watu kidogo. Wengine hawajasimamia kitu yoyote. Mtu wako tu hapo bure, kazi yake ni ukabila na mambo ya kidogo hapo. Na ako na kiburi amefura. Unatisha nani? Unakuja kuongelesha nani na kiburi hii? My friend, tutanyoroshana. Wacha kampeni ifike.
Kwa sasa tujihusishe na kazi ya kujenga taifa letu la Kenya, and we have no time to waste with useless politics. Kuna mahali ya ukabila hapa na nini, unafika wa Wakamba unawaambia nyinyi hamukupiga kura, kwa hivyo hakuna kitu mtapata. Unaongea hivyo ukiwa nani? Hii Kenya kweli ni yako? Hii Kenya ni ya Wakenya. Kweli si kweli? This is one country, one government, one people, one nation. Si Wakamba wako Lamu, si Wakamba wako Taita Taveta, si Wakamba wako Garissa. Kuna mahali Wakamba wako. Mkichochewa hapa mambo yenu ya hapa, wale Wakamba wako hapa Ukambani, si watapata matatizo na majirani zao hapo? Pana kabisa. Watafute mambo mengine. Nasikia wale wengine ambao tunashindana na wao, na ni vizuri sasa inadhihirika teams ni mbili Kenya. Kuna team ya kuunganisha wa Kenya, kuwaleta pamoja, kufanya economic empowerment, kuendeleza wa Kenya mbele na maendeleo, kujenga masoko, manyumba, barabara na kuunganisha stima. Kuna wengine pia, na hiyo ndio timu iko hapa, ikiongozwa na William Ruto na naibu wake Deputy President mwenye anawasili. Iko ile timu nyingine, watu wa chuki, watu wa propaganda, watu wa uchochezi, ukabila na mambo ya kuwagawanya wa Kenya. Katho chia mwanya kirigo mutegeri tana mbere kurumira nteto chetu inchokerete nyume kagitagate kuraja na nteto nkurukyo kebebe mutambo. Mabati, nyumbani safi na bora. Raino Mabati, kwa nyumba yangu bei nzuri, hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Raino Mabati, nyumba yako itang'aa. Raino Mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Raino Mabati, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raino Mabati, nyumba yako itang'aa. Raino Mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Raino Mabati, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raino Mabati. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm, ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733
570-530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Crowd goes absolutely emphatic. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. Gwetana mbera kurumira nteto chietu. Aringi biashara bakimera kiamira kuma gichanine wodi kangeta baruga bo bate kwenda mutugo jwa siasa gutonyera kimera giki na kwiringira siasa nakyo ende nibo bakuinyirika ibakuwa bate kwenda mirwe gyankuchanyo jaire irario ende kagita karakawira arari gitine kya gavana. Biashara barabogagira amira yao ntere echa agishanine gwandi ya kangeta ibebu miriti bakiuga abo batikwenda asiasa ciokera akahere kaunti ya Meru bakiorota akiara kiri seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi bakiuga ikajete enandeto ciake na kirungurungu anjeria kuthangarania Meru kairi Kadhuri Murungi na yeterenge na kaboyo ka mauta yakare yire agorire nga bana Kadhuri Murungi dekana na mwana wetu wewe nete gyaku kya seneta riakyo ria nete gyaku kya seneta na tutekwenda kubwithia by election ya gogwete twe Kadhuri dito kukwera na tukwera tekya mwana wetu dekana akyo na watwira nete kenge bukuromba utete kenge ite bionthe ibyayanirwe no ntuibo twira buri ente tekya angirigacha kinora wathanirwe na ite bionthe bienene na ito komanya utete kenge kiti no keke kutharanirwa ogia kwithira Kadhuri we yira kabuyu wenga kawira wa ukaya na embe tutetekera kana gaetu atukae nafasi no ntuko kala kasangurini ni Ruto kana kala kathomerete bira biongwa bikwendekana nwegethera kawira ende mwana wetu nwendro twegethera we etagithagene kwa mwamba ko ndro mwethi mwamba aiyare ifainde reko tugetha twe gembe central kana nini kana gembe Saul ifainde tu ni reko ko tubatirokera Murungu getho kimya nyongo Murungu utethethi wa kinyanto agure ende bakiure mutongeria mugongo ndagitari William Ruto na rekani na ndeto ino bakimenya ati tayari na nenkanirite ite bio minister na utire gitigita na mtu na ugu ndeto ino ikwanjiria gukira kaunti ya Meru itikobua Kadhuri na Ringimbati ai mwana speaker lokuibwa na ne senator wa Meru nimbia kwenda ringi ikanaka twathomethana nei inatwaikia Kadhuri Murungi kangugura wewe senator na we deputy speaker anirwo ibiwe nabyo mecharo riri ele dekana na mwana uyu muthetheka itu Kadhuri tochi ari wenka Meru mwana etu nete na mbere na kuritira Kenya ngui na rekana nwe kabisa no tite biele raisi agweyana itukumete kiwingene akore ka urora ungana ci antu ibaria be ya kurongwa bakuanga inyanto banawe tu ibakuanga antu begembe ibakuanga boewe tikangirigacha utikyo netigere kimwabwe ngene akona buito kumenya ende kwau ya mucharo ku nwe na mechare liro kuria raisi yetu wenda tukwata mbaru ukotongethia kana gaetu ugaguthira kurite Kadhuri akhona none kingi lakini kana gaetu gagawitwa Eric Mwa karitine kiako na gate utongo imuntu nomwe Kumagembe Central Petan Class Chabari Narwa kiri uria ndaktari na gwitana mbere kweja na itomi biria biombe kiantu kuchia mware kinya kagita karea atirigirite no taririte kinya ndawa iria muntu mukago tumira no chethiro ikireta ontu bubu na kongera kinya ndawa iji no itomethari keje kongereka kirimwe kurwa gitariria kinya no chethiro ikiambira iria kuma kirika na kamyaka kenda mwanka miaka 55 tia turaithirie imbiongo kwe biengi mbapa wa ikireta irregular periods ntukaragira manto mandawa
kwe ndawa ime pengine mtu ewa kuwa andiketwe ni daktari nuntuwa gutumira nuntuwa thina mwanya mwanya kwa bata pengine baina thina ya nkoro na iba kunini ndawa ira citema blood ewe thin eitwa blood thinners kana mwekuru pengine ari na problem ya immune system ira kunini some medication ta steroids inoshon this affectaga the blood the cycle ya the menstrual cycle na mono baba bakimtoa shindano ino cia steroids especially kwa mwekuru ari na shindano ya arthritis kana ya immune ere kwa kunindi dawa shindano cia steroids tona ekro bangi bakeja bena ishinda ya period bakiwa ne period ni ko ire irregular ithiko ire heavy kaikwa ni kwa itiko ya yako wage agitarajia ikewa ikeja tugire the normal cycle ni within from the 21 to 35 days na onset yayo ni kumania 9 years mwanka menopause yayo ikithira around 55 kulingana na mtu mwanya ukaya kuwa mwekro na kuwa akiona any bleeding after the age of 55 enuti periods na rimito na mwekro akija kauga ndarambirie kuona periods kaire na indari gotiga na ntigete nkurukia mwanka umwe ndakuona period ya kaire enyomba kwa periods kwa ni abnormal uterine bleeding eyomba kwa ekera thina inge tatuge kwa kwena thina kire ovaries kana thina kire the uterus na nibute kuraithirua muno kwa kwena fibroids kire nyomba ya mwana kana nyoko kwena pengine cancer ya ovary emba kwa kireta ikiwa ni kuleta hormones kaire watu kama kwa bila kubleed orinda adekete ukinya menopause enuti kawaida na also kure ila tuga pengine mwekro na ari pregnant alafu akambilia kuona bleeding again not ultimate periods to area abnormal period ile abnormal bleeding as a result kwa ni complications ya pregnancy so kaya kwa mwekro ari nanda na ari confirm that ari pregnant alafu akambilia kuona ndamu kaire enwe kwa referred to as periods this is something abnormal na nibirite kwa ikira ibidwa yona imbi kwa ege cause that also kuna other problems irachomba kwa ikireta the irregular bleeding pengine mwekoro aina bleeding disorder pida kwa pengine ndamu ya ke ni wa ena thina ya clotting na ta itarira akwata agitema kidogo kana ina small injury kwa ke bleed not necessarily through the periods but also kinya kemu the other parts of the body also ni bitakuwa consider as part of irregular, it can cause irregular bleeding na til mwekoro ena fibroids kendeni ya nyomba ya mwana nwerete bleeding tarea fibroid ere inside the uterus ya tuita submucosal bleeding normally fibroids no way itikoreta irregular periods lakini ere submucosal fibroid no ewe ikireta irregular bleeding no ntu ewa eki affect directly part of the uterus ewe ikireta periods theo endometrium. Mukaririgite wa gikundi kia vuguvugu George Kinyua Nandi bakwenda kiama kia DCP amwe na atongeria bangi aregani bathirikari kwithirwa bakithithia michemanio ntere cia miru batongeretwe ni Rigathi Gachagua amwe na Linturi kwithirwa bagikinya ntere iji kenda kinyabo kuthikira uge bwa amiru na kuga bunge ba miru na boni mo batuja bachumitie gukaria nontu abakaria mwananchi akiuga ibeberete utongeria bwa Rais Ruto amona abunge bauni ontuni arongo na bonthe kabakana Musiasa mwitika thara kuma mirigene ya Southiment na shumirite kuga thirikari ya Kenya kinya kethira ni angaratene tuteambiria kurania biurie guru indi tukambiria naja maturene kiria bunge bara bathurirwe akiuga bunge bane baremi gukaria mukari wa kawithire na no kamukarietete na mbere kuinyirika migambo ire gwa timbaru ni mukari gitwa ikundi kia vuguvugu George Kinyua
uria ugite thaiji bone baumire murune jo mutongeri wa mugongo Rais William Ruto na kinya bunge barabara wathanine bateba gwatambaru kaire kiria ugite Rais Ruto akiana mwankene jwa ngiriji mirongo ina mugwanja kinya bunge bau bakathingatiro kajiro kau twathuranire tutira umukume iguru para twathurire ibo babati gwitotetera finance bill igutongera ogoti ikeberuo ni guteterwa tote kwenda mantu yesa hapana unimenya unite ampandikini noro mpandikite ambute uri gogea gutetera mwananchi mbuge naru betete kuongera tax ya majani ya 2% pume ante bwirite bau na itwathuranire antu beta kuga tax yewe kongerwa akio weta parliament uruga yesa MP beto bara twathurire beta parliament gutingu ibo tutethie no tikio tukuona turi akariba miru MP beto bonde kenda baete MP ba utheri MP batumba gutetera mumiru batwi tugukaria thirikari ya William Samoei Ruto na tukumeagira gitumi na tukuona tutethio bukeja kinya twakaraja no tugakua kaba twete tugakwire mbere mandu yejo thithika ndene thirikari William Samoei Ruto ni urongo mtupu Nkoro kimo siasa kadhara na ugete abunge baba dhuri no kaba kiriki bona kithomo kira kianjirirwe ni rais wa kabere Mwai Kibaki kiotheri no kagetete gukua are ugete kithomo ni getete kwa kiagoro mono ntuko chejete tweri kuma mwaka jojo tukamberi kurea grade 6 fees kurea kigerio grade 9 kigerio form 4 igerio imakatema katwete tabwega ona aru andiuga mbecha ichionthe ikombaini chia ambassadors nambi niranganwe chiege ntukemwe cukuru chieto chie free urake bake itigete chiembio tegereni education aru eje tukueta ya universities ana baba ingena ro batena kugeta batikomba gweta nonto inya twingo tutekwerwa ora nto bakwewa mbecha ireko igwa itare jana ina chietete tekwenda kuona antu bethiuruka guku kunthe bakiuga bakweja into ibambe bathithie mantu a school feeding program barete mauku cukuru kenda na betu bathoma Muthiene bona Kinywana arombete mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na mubangania munene wa kiama kiu Mithikari Nturi na kiama bangi baruteruregani na thirikari kuriunga Meru kuthikirwa mukari wa Meru akuga tora bethirite bakithithia mature ne mwanya kiri muongo jwa Kenya tuthikiria ngiraundi ni kenda William Samoei Ruto na kithura kindiki tabia ye gwetakia na mbeca ciringi 500 igakoma amenya Meru na arabari itukwenda ntuko gucumiria with a big number tucumiria bwega twacumiria bwega ni kenda tuingwa kinya tuingwa antu Kenyenge kamenya na are Meru bari kuma gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera teto cia weru wikendi ria kwarietwa ni Mutungi Kare atongeria bantu bamawathe kuma Igembe South ni bagutetane kira bakuga ne gutiga nyuma kiri witi na mbere bakiaria gukurukira atongeria bao baruga thirikari itithagirwe kibanoga kirimantu mwanya jareo wandikani na bethagirwo abagitigwa ome baruga gatigati kao bari na antu bathomu na bombi kia kuritanguge mwanya indi batiyejagwa kanya kao bari antu bari na mawathe bari athirani jama ingi atongirie bathirikari batibarikanaga mantu ne yegie muturire jareo jakiwitine na mbere Lomano Ntongondu ni umwe watongeria bao gicikoni kia ubunge kia Igembe South na bari na jaja bakuromba gutethua romba thirikari yetu itegera antu bapinda bilioni saidi muno ke laini yete kwambiria ya kasi mitaani antu beto bambe kuandika wakuo Igembe South bethere bari included na kinya Meru County na Kenya yonthe tutarawa. Number 2 itukuromba manto ya kasi ya empowerment yete kwambiria thirikari na bonge itukuromba manto a food relief ara biakura biomba kwitha bikeya na ndene ya Igembe South antu beto ba disability bategera we mwanya uturone bwao ibethe bari na mabatuja into bya gutumira na bari romba thirikari batetherie batikurirwa kwira monini wa rais Kithure Kindiki ria gwitanambe na mubango jwawe yo konjorithia antu akorirwa nibo bari antu bari na mawathe inya wa deputy president ndira gweta groups cionthe
DP agweta youth agweta women kinya manto a funding ya kuthithia ainkulundae antu ba disability ndene Gembe South na ndene Meru County na Kenya yonthe nuntu batu tutionawa tupuri kweya wainya batu thira miradi ya thirikari kwa tukwewa at least priority tukethira tukiona inya batu gwite kurita nontu ukolelia yaun kana walemavu baingi teakwiro kwithira mantu ya maingi no tumbe kuthithia lakini tukethira tutio consindo kulomba lingi mantu ya SHA tuwe Mheshimiwa Ruto to consinde persons with disability we mantu ya SHA mulemavu atiomba kuona mbeca cia kuriaga rira twatarira mulemavu eletwa premium ngiri over 12,000 per year mulemavu ationa. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Gembe South, County ya Meru. Narua kirimi kire na mikarire ni tukuritano ura tubatere gwikira bu ni muno kire kuru ndira betete obisine muthugurire jwa rangi ya iratu amwe na biondo ni gintu muntu abatere gutegera mbere yawe kwithwa kiumara. Ni muonekano jwe kuendaga kuonwa wi mwana omwari riri otonyete obisine mwikirirwa narwa nijo guturitana uria tutibati kwithwa tugikira miguto egutuita tugitonya obisine na kumenya rangi iria tubati gutara riria tugwikira nguo. Mwana omwari nendaga ethirwa agwete handbag nayo ikethirwa ngwanene na blouse na iratu. Muguto ukaringia na rangi iria kubujanira iria otarite. Rangi iria nthurite narwa blouse iritwa syrup ni rangi itheragwa ikikaraga ja chocolate iria tumumunyaga. Rangi eje ni bujanaira na off white kana cream white kana white yongwa. Riria wethirwa ugikira nguo ici ukwithirwa ugitagera ja ithirwa ukimachithania kana ukiungania na mina iria gold mukathijwa gold na tijo munene na kinya kathaka gold. Ukethore muntu umurito tikumba gwikira iratu bibiraja ithirwa ugichwa karatu karia karigaga kue utikethirwa ugitangana maguru withirwa ukigea aibu. Muchiumwa ntere chiambaranga wodi ya Karamati kane isti bakurira kioto kiao kiraba kugane gutumirwa ni kuithwa bagitunywa munda ni aturi nkuruki ya miaka 60 ithiri ontu nandi bakwenda akamite bomba kwithirwa bagikaranthi na gutiga kureta thina iria yumbite kwithirwa ikiumira bakiromba atongire bawari MC wao James Mungathia impimpuru wa Buri Gavana Mutuma na bangi bonthe kuthungira ontu bubu na kumenya imbi na thina obisine ya munda jwa Karama kenda bomba kwithirwa bagitereka. Juma kumantere chiambaranga wondi ya Karama gichiko bunge ya Tigane East ibakurira kioto kio kire bakuga iya kwenda gutunywa gicebo kya munda ora bakuga batwira nkuruke mianga 60 na bataumba kwigwa bali na matheta na bamwanka bao ontinde bakuga thine na yumenia na ndelaza ora ni afisa wa mantu megene na minda kumantere cha Karama bawatanirite na baba kamiti na bakuga bichieno ne batirite kwekera ithiro na mpwebura kumbuga kenda kurigiria mathina tamama Ditanjo ni kamwitho wanjaso ntoi Maria aiwa kwa muchindi ne burato ne tenture ne tone tentu butina kanya muno kurainya kwitha kwina ikuo no ntuba kwitha demarcation of visa na ire na ntatu itina kanya aito turutira barabara aluko mingire wetu aranjo kumiruta upya obuiji munda nayo windi nchari yao ndi na miaka 78 miaka 68 no bichi eu ni yo egwethetie
nieretete thina iu yonthe au mukamiti uyu witwa Patricio woni kiromba utethio kuma ki thirikari turutirwe mukamiti awitwa Patricio ebelie nontu thina iu iki ndene ekarama ward na kuonthe uti muntu ati complain imukamiti uyu awitwa Patrick Muketha na officer uyu witwa Mbet tuonete mandu yateagirite andene muti wetu kamiti ya land iyite ikasonga mundene yetu mita 40 ikatuika kiguita barabara ikaitania muchi woni ndi ini komiti wa Nture niunde anjie kuthima 2006 Mr. Nkom nenda makichoneta wa Nkonge tari mukamiti riu atono mwanka na tono menke na twekira meanka de ukuma unde mukomiti wa Nture na ene antu baba kutheta ndamakisho niyo eyire kende kira rorure thikingi bukuona kana sabe ora atomi uni ntamenyethetwe ni ofisi nteri oni ndeyire mujiyo kuma 1985 ndia undi na miaka 60 na baatwe mujiyo eto twaria twe na thiri na inyapate ingi iraretere thina baatu tutaarwa na turi neivasi na turi antu ba mujiyo mwe twiranera monki mwera yuyo twina ma twatara twinthe bati democration ekwinya nwegeretheria thikingi batu tutikinya mwerene mbeta tongera bawe ndi ale MCA wanwe James Mungathia mubunge wa Ntariro Mpuru mto abori ngavona kaunta Meru mutumanto ithingia gatega tongera bange kathumba na gakinya ntu bawe ndi bwega uthiri bakuthungira mantu megenia na maofisi maminda Ntere ino nontu wauka ukenda ukuendete mono Ntere chatiganesti ukomba kwitiga mauthu manene kinya ntu batwire bwega kuma tene ui babalaire Mpuru wake ya wengwa Mpuru wake ya wengwa mheshimiwa Mpuru wake ya nontu ngwire kuritwa karama niyo yuranitie na mheshimiwa Mpuru i muntu mwaya sana lakini officers baraba muromerete in areas cia land karama kwina antu bau akamiti baina mpara bakwambura miunda bakendia mheshimiwa wetu James baba itukira murungu we mono kwa ito ukumira manto ya mbeti aragwire injezo ake akira ote muntu akira ndene Kenya James yeyo baba ututethie utwathurane utwinjire barabara iyo ura wenjete ringi ukamatite mapu yongwa original map tekaraga ngari karaga itangi iko barare akoyoro weye no original map yonde yonka nie konania bo munda yoyo kari so chibo itwa mwirite yore uromere tuirie rocho ile lakini turare nwe oro nante kona yaka kwibwara toirara wire ituromie mantu ya onto ipapulika olendre lakini batu ote kona twita ofisi nembeti itutethwe ni ofisi irachi mbere mbet kinya kwandilaso murire na kinya kwethirani na batu ya ready to go no ntututereka munda yetu yo endrua endre atukoromba buru na unyenyekevu turi ando ba family Jason mantora turonere yoro uni kuma ndajero ntana ndirayona baba ntoyona nondu ndone muthaka ya ndombe kira kibanga ta murimbi weyire na ka kombori ni antu ba family ambira oni mbeta wa kurana mbeta wa kenda mburana akenda kuinje kingi benje la barabara unjaro Oterando cia weru weekend kuma Ntere cha Karama giciko bunge atigania East mbeta wa John Nthiga Aritwa arimu aciari na kinyambundi ya urungamiri wa skuru yari ya Iruma bari na ubatu bunene bwa gutethwa kiri kwagirithia skuru ije kuringana na burea ikari ni kubatara gutungatirwa na kwagirithwa kiri mantu mwanya mwanya jareyo miako iria kumania na ukuru bwa skuru igwitia gutegerwa kairi kuringana na mwarimu munene wa skuru ije nwe mugo ni ati bakugwata mbaru mono kithomo gia CBC bakirigira kinya gikeja na utethio bwa kwagirithia skuru ije Mwate Bugambi no na report ije gwatimbaru ba cukuru yari Iruma bauritie atori bantura inuko megwata mbaru ko 29 gukora na gutiro twitwa uko twagakwija na nikyo giatuma wona ona mugunda jukienda kujukua tukaumira kumira kwaria macukuru eno ni eto na ni eto nuntu ira kabibi ne bieto ni twarutire na twarutaga nuntu wa development yeto na leo kweja utampa nayo umeta tegwitikiria
turira antu betu tugwatirire cukuru iyo nikenda ciana cietu jiari jiona antu aega kuthomera na bauma bari ba mami baina gitio na baria bagakuria miji yetu nau tuko jia nyumani koguo tubagwatirire thaino nikenda ona bo gutugwatirira ukuruni na ana betu na ana bana betu. Kuringana na mwarimu munene cukuru ino ni kugwata mbaru mutaratara wa kithomo mujeru akiugaga mutaratara uyu ni gutetheria aritwa kugwata motia bari banini. Naona ni msomo maalum kwa sababu inaondoka sana kwa mambo ya mitihani. Nataka kuencourage mambo ya watoto kujifanyia kazi, mambo ya competence na inataka kutoa vipawa za watoto, especially their talents. Kiwa mtu ako na talent ya games, ako na talent ya drama, atakuwa na hizo talents zinaonekana kama zinaweza waendeza mbele. Gwatimbaru baba bariuga ata thaino mirandi ira iri cukuru ino igatetheria matura na kwoguo tethio bwa aturi bukethirwa buri bwa kiguni kinene kwao. Tukirora repairs na turenda kurikiria mubango uju wa multipurpose hall uria ugatethereria stakeholders na cukuru nio ona sub county ria bena event bakaumba kurukurutira wena ona wedding kana ona church event no ugeja ukarurira na ilasi biu bingi tukijokia mfumo wa CBC tuendelee ku maintain kenona na betu bero bena conducive environment ya kuthomera. Arikiritie na kuga cukuru ino iri na mathina kuthoma arekwenda utethio. Itakuwa inasaidia hata wakati wa meetings, sub county meetings, inasaidia wakati wa political meetings, inasaidia hata wakati kuna music festivals na hata mambo ya kanisa. Anybody ambaye atataka kutumia hiyo hall atakuwa naitumia kwa sababu ni ya community na ni ya hii na ni ambaye wako neighbors wa hii shule. Tukifanya kitu pamoja tuna own hiyo project, tutasemaga ni yetu. Kiripotera weru weekendi kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. Abiashara bagakorwo mune muchijo mutindwa na mono barabomba kwithirwo bakiendia matunda nibonanite kuria kunganirwo kwao nontu bwa mbeche iria ciuthitwe kiri kiatho kiria giatongeretwe ni DP kithure kindiki gigukwiri ikundi bia mbeu mbithi na ekuru neo Youth Women Empowerment Program bakiuga atongeria bao batigaire na kimenyano bamwe bonaga antu kanini buru kinya ciringi 10 bakiuga ni bakuona guntu kungi kuria kindiki agwita antu ni bakugunika bunene bakirigara biashara bagakorwo mone imbierere ingi. biashara aba bathoko ya koromoni muyo mutindu bebumiretie kuonania kuria kwanira kwao ikira bakuimbejera ciombire kuigua igitugumonini wa mutongere wa nthiguru na Profesa Kithure Kindiki kiri mitaratara ethiritwo kira na mbere ntere mwanya mwache Kenya chikuthi na mbere na gukiria ikundi bia ikunora kakinya mbeo mbithi bakiwa mono rutere fresh produce ka koromoni mbeje ira batigiro bombite kuigua bakiona tubecha tukaimono batutaumba kuigua tukithi na mbere na gutethia muntu kinya nini baingi baketheta bakiuga bonete kinya chiringi 10 itaumba kuigua kinyi goro thithi na mbeje yato nangari thaa hii chiringi iko abo nangari koroki ya 10 iyana iriore itokwenda koria vice president ya wende beauty president atoera na Kenya na mpoe na haraka bora chiringi iko mija acha mukinyela no ndo atokwenda ochichokia na to achichokia kiuria giakwa ni atiri turone Rift Valley na are ore maendeleo zalaba kuewa matrakta pikipiki ithi lakini batu chiringi 10 ka chiringi 100 roi gato tethi ata roi o bakira ora mbeche iti ato arare na igunya kia mwana mboga arete chiringi 10 mbetho ni nyantero ne abetere robia kiantona mwanekera bebumirite kumeneria utongeria bobara bombite kuigua bakibatongoreria thokoni no kagitani gaka bagiugitaka bombite kuigua bakenya na mbeche ino kiri ikundi na kimenyano untwinde bombite kuigua bakiromba ngavana kaunti Meru mutumanto ithinki otigira na kubatwira ntugo ya kurutha kithurano no ntutongeria bura buri ukagitani gaka kinya mantu megene no theru bothoko eno itaruono na mugaire yuro iga imbeche iga imugaire yo kurigaria no ntuboke amagira githoko ne gira giuchite MDC bagaire mbecha
na kimenyano nontu kwi sector imwe ciagi mbeca inyingi na ile ali ite na antu baba ingi kwina arantu bareo cindie 200 na bagi 24 we yana ange ukethira antu 15 na bagi 70 Mheshimiwa Raimu formulera atumire kwa yana mbeca ndene ki sector atwirise formulera ko batumire kwa yana mbeca na kama KMDC na kama KMDC kira gini antu ndene ya Kakoromone kiu kama kira turegete na tutio kitambua na tutio kimenya formulera atumire kwa yana ni mbeca na twiri formulera ko no antu banyanya ni antu 200 ya 20 na bero ngiri 24 antu wa bilibili antu batano batongoretu ino ijeta secretary omwenda be wangiri 79 na twire formulera atumire mbeca iciragana wa ngase jina kimenyano kana iba bo signed na sector yome ugatho sign na kina ba atongoria baome sector ni ra mbeca inkai na onto sector pilipili na imbeca ribo most ngiri 70 na baranto kenda kwa duranto most 140 lakini to tena maana koito koromba to thererwe ako meloni na kwa egilini ikenda antu bateka watero ikolera no to kolera watirite antu ande baumbite kuwa bakiwa bagauka bakira kuruthira ntugo ya kithurano ntugo cia ruarua bakaumba kuigua bakirutha maandamano manene kenda bakaumba kuwa bakithikagirua bathura tongere bara bakabatethia no ntu mwankira guma antu maomo no megeni na thoko eno maumbite kuigua makiangaratana bunene kiama KMDC twagiregere ntukwira ngabana ari Kakoromone na antu bonde barega kiama KMDC na tutio kimenya na ibo no toto wetia Mheshimiwa ngabana wetu tumwira are etie kithurano immediately are awetie kithurano immediately Kakoromone twevurugana na kinyango wetia county government ira mekuritika na tuendelea uka ngabana are awetie kithurano batu kinya revenue toteria no tokintu kiambere kiama kira kitongoretie Kakoromone tutio kena na tutio kimenya tariki 14 gavana nete nario to agithurana ntukweu batu tukayukia tu enge ndene ya Kakoromone na ndoni gira nkuwa ni uketho kwa mugongarisha mutuma ngarisha kuma ofisi ine mwaka na nthi kenda mwananchi arivishoni utongerie boku tatu atongoria barabare RMDC batekorita ngwire batirite batutoriwa kiama ikendisovwe ibare marungoge ripotera ndeto cia weru weekend mbita wa John Nthiga Muthija nsona njira indi kunguchokere nkatho cha mwanya no tubakona kanya kugwatana na untu chamane kairwo na charinga thaa 3:30 mbitagwa ntinya yari Kenya Maureen Kiremi no ukarimona nire wetwa mathithio